Chibai ule vo inun kong roi tuatan marketing le chanchin tharil ti thupui kan ngai thla ho le dona he thu hi lalpanin kanin pol na personal devotion atan kan lo mang le donia Philippi khomite ne na tirko pola le khathon bung khat chang som panga le chang som paruk thu hi lo ngai thla ila then khat chuan it signal el rel na awangin Krista thu chuan ril thina a thenero chuan ril ru thatak puin an ril thunga chungte chuan chanchin tha tan turin pathianin na min pe ani ti hria in mangai na wangin ril anni lalpana thu malsom ro se amen Sabtong atil zau dona kanin threthiam donia kan thupui marketing ti hianin akeng vede unleka mizo tonga le linthiam harviawani sum dona tongkam lar tak pakhat chu marketing ti hi ani ome minol puin kan threthiam dan tlang puya chuan marketing chu kan bung rozor lai hral selling hi ani mai ome Investopedia point. Marketing is an activities a company undertakes to promote the buying and selling of a product or service in Anfilfia. Hi kathiam tok in mizotongin kahan leta marketing chu company in until siam chu emo an na tho mi in an le emo an roidu nana ti lar na an tho hiani ti ila omzia aphok zo mai ome khilfia tu pakhat kadu deu mai katong fu a heti hian a khilfia ve thunga marketing is not about selling, it's about making people want to buy tini a hei hi kadu riau mai omzia chu marketing chu thil siam chua zor emo khal chu chungchang ani mai lova mi puite lenge nge tura du tir hiani ti nani hei hian chanchin tharil ti konga hian karil ruwa heti zong hian na athok lat maya chumi ti hlo tling tur chuan company te chuan fakna advertising an war ema milar ho sum tam tak tak sengin mi pui du tir ngei tumin an thil siam chu te chu an faktir thin kan reve kani chulo po kother le mun lun laya poster lian pui antar thua a hengai lo te pu in leve nge du in ali dan tur kong kan dap thina chu an hlok na tak po ani cheng tam tak hlep tur hian mi puite na kan ngai zon ron milar kan ti ho te hi an faktira dollar magta doi tel lo ata na pek an hre lo reng a chan chu a hlok nan tel le don tian hriani chanchin tharil konga po hian kan ril ruwa missionary te da bik run lo ta ila sumdong tongkam han ho ila he khovel chan dam na chanchin tha hi ring lo te a ring to sa te jinga po lali su Krista hel sana phat sana uire san tu den lali su Krista chandam na chanchin tha hi andu nge theinan ring tu to phat chuan a thelar konga mo phurna kan nei vekani an hun lai khan pola it sika sui chereng mai juda sa khota na mi thanem ngai ni ve hlau thung si te kha an oma tin mosia dan lavon ring chunga Krista khongai na thuthlung thar rongbol tu ni koptum tlat te po anom boka then khatin ril ru thatak pu in an thrila then khatero chuan it signal el rel na nen chanchin tha an thrila ani nang lo hle thina ni Paul in it sigle in el rel rengin ma di din mun ti thatum ranin ma ni tan advantage zong ranin eng game mo chanchin tharil na konga te po hian kan playa chuti zong man hlel tak te po hi thil om thei takani a chanchin tha kan zor na konga hian sumdong tongkam han ho ta ila
mi ten chanchin tha an du nge theina na chanchin tha kan zor na konga hian missionary te manitol chunga rongbol tu zong pathian rongbol na konga in mang to zong te hian he chanchin tha kan hril kan zor kan va chu pui chanchin tha zok hi mi te du tir si lavin apoi mo ber chanchin tha marketing lama lo cham si hianin thanem ngai tak hian rong hi a bol theitlat ani ti hi kan hriat apoi mo a chuwangin polna soyang hian then khat ril ru thatak puwa chanchin tha hril tu an oma chungte chuan chanchin tha tan turin pathianin na apiani ti ria in mangai na wangin an hril zok thina harsat na tam tak an to pha po in chungte chu pathiana wanga nga in lungoi takin an tur mai thin tharau dam na mamo ten an mamo tak lali so hi an du theinan kan nun hian lalpa choi moin faksela soidu angai lo lalpa tan advertiser kan ni thei ti in ria ila marketing le chanchin thil hi thil in ang tak ani a sumdong ten an thil siam chua mi puite mu tira an mu thei tura pho chu a an du nge thei na tan kho hi an marketinga an ideology le an thil tum ani fo thin chanchin tha hele chen kan hril to le rong kan bol na hian kan rong bol chan ber isu krista chanchin tha hi mi ten an du thei lo nan kan talviau theni chutiang ang zong ni lo mi ten chanchin tha kan soi hi an eya an lem mi a ma an son pui nge theina turin a chanchin tha advertise tu tenun hi apoi mo ani chumi konga chuan tirko pola chuan mi ten an du lo pha na turin engkonga ama an tluk pha na kan siam ngai lo atiang khan keini hethu cha ngai thatu te po hian theitop chu in pathian ram tan thanem ingai zel te ang lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina damte in min kai thowa hun tha min pele hi kan valom em lom thu kan ron seye ti bora la kan omlo hi iza ngai na ani tak zeta he iza ngai na dong tu te hian i chanchin tha khila rong kan bo na konga le itnung kan zina hian khiat lo tam tak le zirbel zel ngai tam tak kan neya kan hrezo tak thelo kongai takin tukina hian marketing le chanchin tha hril ti kan zirpo hi kan nunatan theu mal som la missionary te chau ni lavin i ko rana in mangle rongbol te tan po a thil poimo ani wangin chanchin tha le kan nun ain moizel theinan hethu cha hi kan tan mal som le ang che i khongai mal som na kan lalpai su mingin kan ron ti le amen lalpan mal som theu chewro se ni le nuam le vek ule